Usuka pen Border Protection and Development Principal Secretary Aphan Pinpura lo Pajepong. Christiana Dhorom pen Honghari Kidun pu New Salong ke klang lake aho kalipusi boga jamina rong asar pen pangdakpong. Hidi sai katikia tumaphan MAC Srobon Telenga Urea Fertilizer Keronpong. Karbi Prime Tralong pen kado kavya phantame kardom na pazuriklong. Dang depinia birtang ton pen arjuik thang. Parokre sirke prap hokke praisianing kan pen boundary demarcation atengsi West Karbi Anglong pen Meghalaya ahoy alam ki pachun ponang jipu ke hang padolo. Ahoy ke dwara raphan kirai komate protection pinangji lapen ahoy along kaching thur asai deng ponang jipu akimang padosi bini usuka song pen dispura long kedo principal secretary border protection and development Gulf of Assam GD Tripathi IAS deng pinpura lo pazurdang. Bangso puthak vosik niphai sirkep arni Assam Border Protection and Development Department Minister Atul Bora phan pinpura lo pazurdunlo. Ahoy along an Principal Secretary Border Protection and Development Department aphan kahommi damji aphan vosik niphai krepli arni Minister Atul Bora pen pin khat panglo. Sita thangnat asai deng pon pedera jok sai jokje dispura long kedo Assam Secretariat along an Principal Secretary Border Protection and Development Department aphan pini pinpura lo pajar pon thunang kok lopusi usuka teripia mei ameipu bibi son terong lapen kongchun bang jintu hazorika tumpen bangdak po. আজি ইমানটো এলেকা দপ্তৰৰ উন্নয়ন বিভাগৰ যিটো প্ৰধান সচিব আমি সাক্ষাৎ কৰি আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ যে ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো মেঘালয় সীমান্তত 93% মতে সীমা সমস্যা সমাধান হ'ব লাগে তাৰ লগতে তাত সীমান্ত এলেকা বসবাস কৰা ব্যক্তিসকলক বা বাসিন্দাসকলক নিৰাপত্তা দিব লাগে আৰু তাত উন্নয়নমূলক কাম কাজ কৰিব হ'ব লাগে এই তিনিটা দাবী লৈ পেলাই আজি স্মাৰকপত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ। অসম চৰকাৰৰ মহাফালী মিনিষ্টাৰ মাননীয় অতুল বৰা ডাঙৰীয়াৰ আমি আজি কিছুদিন আগত লগ কৰিছিলোঁ আমাৰ কাৰ্বি আংলং ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ যিটো বৰ্ডাৰ যিটো সীমা সমস্যা যিটো কান্দুলি যোনটো চিটুৱেশ্যন যিটো ক্ৰিয়েট চলি আছিলে আজি আমি কিছুদিন লগ কৰাৰ পিছত কিন্তু তেওঁ আস্থা দিছিলে যে অতি সোনকালে এইটোৰ ওপৰত ব্যৱস্থা ল'ব কিন্তু ব্যৱস্থা লোৱাৰ পিছত তেওঁ এখন অৰ্ডাৰ ইছ্যু এখন কৰিছিলে সেয়ে আজি আমি বৰ্ডাৰৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষসকলক আমি আজি লগ কৰি আমি আকৌ আজি এখন মেমোৰিয়েল পত্ৰ প্ৰদান কৰিছোঁ ইমিডিয়েটলি এইটো যাতে আমাৰ ৱেষ্ট কাৰ্বি আংলঙৰ যোনটো অসম মেঘালয়ৰ যিটো বৰ্ডাৰ সমস্যা এইটো অতি সোনকালে ঠাই সমাধান হ'ব লাগে বুলি আমি দাবী উত্থাপন কৰিছোঁ আৰু এই বিজেপি চৰকাৰখনক আমি ক'ব বিচাৰোঁ যে ইমিডিয়েটলি জাতি মাটি ভেটি হোৱা চৰকাৰখনে ইমিডিয়েটলি এইটো গুৰুত্বসহকাৰে লৈ কৰি এইটোৰ ওপৰত অতি সোনকালে পদক্ষেপ ল'ব বুলি আমি সংবাদ মাধ্যমেৰে তেওঁলোকক দাবী জনাব বিচাৰিছোঁ। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট কাট নিউজ। Karbi akhe hijan dhoromalam pen kapachar bosai an parta he misi korte murtiang bong kapachelang selet asai langno non malom klang piktang lason takraksi inglong akhe aphanja kong horang kapabob jia song do tang lapen social media long lahaya puthak jum piktang lo lasi kedam tang jakhong po ni phai kre pho arni boga jamina long Assamese anews along keklang don pharoi sira don trokepra trok ahem tunatum Christian pen honghari kidun po news keklang ke aho kalipusi hala so hotka klidun boga jamin arong asar sarim kro pen than pachini po lapen ke hala so anews kipi abang pu aphan tame angkoralam chini ne pin pen kipi thap tame rong aphan kapat herak lapen nong junang ne pusi ningje po ahoklo Karbi honghari ame ke meidolo Sita me laswang bong Christian pen honghari pachiruiji ke claim ke dam che rok to katum ale katu enji aphanpura labang so news pe klang pon aho kalama bang ke West Karbi Anglong angkang akaprek pen ke dam tang Christian pen honghari kachiru ya potsi kar chopon puta boga jamina rong asar pen lampla tipi Madua song tame ke hijan kapacharbo bidi langno kapin kharatma song aphan adin pekpera ke hijan kaching honsi am se kaching tura phansi matha ponangji matha dame me alam ke non Karbi Anglong autonomous state mate article 244a kape chunche de ji aphan lapen ke jongsi ke hijan patarbo lo pulote hemprek ke hang aja kong tame bofek po bidi langno ili Karbi Anglong ra tum kroi nangni
Lapen lason bidi lang no kapin khat thap at mapantame muapo lote phurkimo tame dia yedet lasi ili ok isi vec lamki si donanchi Karbi tang te Karbi po ili mathasi mu arnisi tame hempre kang thim longbek ji pusi perang ke kahumi da mahot nang thanang patimido Kedam tang ni phai kripo mungkuru arni Karbi hongari amai pado bang ake hoklo dan tumbo kajamin arong patok lamnong se dolo ase da boga jamin ten kristani sidun kedam tang kristani sidun pen ke wang po bang ke la ke hokali athemanil tumarong ke kidun masidun de arong pen iwan da hoksong jingkha kheroni u megalai benda sitamakha apen umsuai nelang erdang lagi pen wan se dak ngingrum sing tumalong se la se alang tum phan ma phagarwa nitum chini dungke lana lo ase ala samis newslight pielong bangke dak boga jamin pen kristan gidun pen kecewang thu pu bangke ni tum boga minarong don pharu sira don soksikebra tro aso bangke khala khomia nislai pelo along bangta la ke hokali la ke chitham chimum pandang pu se alang li tum phan nang tham pen sin ni tum ta nili rong as rong arat tum dan tum chingwai chingsai pe se pro dun pen sin tum da pathok lamalong adim klong bangta ni tum da se pe ponlo la si chingwai chingsai ponlo athema ni tum da boga jamin arong bangke ni tum ha purung pendo kido arong lo niltum aro take niltum kristan kidun puke niltum take awe aro niltum ke honghari si niltum ke chidut hip niltum ke ha ke sarani pentan non niltum kacari pan ansatan niltum non honghari si dolang aro niltum kristan idun pu bangke awe aro anise programan ni bangke laso kristan idun pen dagaro pen kristan idun pen je nang dak ne honghari chewang thu po bangala bangka hokali niltum arong bangke niltum ke honghari khati sedo niltum ke honghari khati sedo aro niltum ke kristani dun po bangke niltum ke dawa bangke niltum avelang aro niltum ke bang rada so bang ta nili rongasar penta bang niltum rada so bang ta kristani dun di po bangke bang alam ta ulaile aro che than the niltum rong nili rong asar matala ke ni kita cichini lo ase sobang ke niltum bang la sobang ke hola malilo je ara soarni apa mai bang ke je kristan la so kristan kidun pen se da honghari chewang thu ko aso lama bang abang ke la ke hokale athema niltum rong pen bang ke dun masidun de athema alang litum konani arong pen se je kidun datang tum kedam tang kidun tang atum kristani dun bense nona bang ke honghari ke chewang thu aswa alang lituma phan bang se arong pen kona pene nat khiruni jengkha pu meghaloi bordan pen da do ase dak wang se danil tuma rong along se nilitum hempu wo yon thom chorkli pen se nilitum sikar kli lo hala so bang ke don pharu sira trok sikebra trok aso honghari kristani dun pen honghari ke chewang thu da boga jamin arong pen se ke dun haro boga jamin arong pen se kristan dun pen se honghari chewang thu don tharu sira sok sikebra sok aso bang adon bang ke la ke hokali la ke la asama newslight pi tum stala ke chokche la ke dili ke ansing ton kok lo ka Lakhain koraisi Deopani MAC constituency ke parlo Silunijan inspection Banglo long Deopani MAC angkang hidisai katikia tuma phan matha ponsi apoling tin aphan bag thom urea fertilizer MAC strobon telenga arideng pen keron pon Bangso urea fertilizer ke ronpon amealo Deopani Mandal Committee ameipu Bimal Keraketa Dunmeipu Chandro Singnar pen danglok polling station tin pen kebang ameipu la pen chun bangatum chetong dunsi la so ke ronpon amealo RDP du
Bukazan pen Bisnu Lekhe report card news. Tantenan malam so para phan birta mo ingtonik senang. Offer. Citel Electronic Store, Ladakh nang litum inverter battery 150 Ah luminous lapen Microtech brand song ador kijum pen long ikji. Lapen lang to takali Ladakh nang litum LED Smart TV 43 inch lake 13,990, 32 inch 7,990, 50 inch 24,990 lapen 55 inch 29,990 pen long ponikji. Lapen lang to takalila washing machine fridge 20% discount lapen AC Godrej 1.5 ton only 32,500 pen long ekji. Ahormo bang limited o lasi prabdin pen Citel Electronic Store Bokolia near bus stand along humidam ignore. La so say ang tonalam ka chini thule tho Japan la aber ki pia number along humri ignore. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি? এতিয়া আৰু চিন্তা নাই, কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ৱাটাৰ। বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ৱাটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াৱহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব। কাঞ্চ ৱাটাৰ Dihena mope puthot birta long wang tweak long. Karbi anglong swallow song pen perangkia maiki phalong KAWJF asong nilip swallow song serdihun pinting sumpura song pen song thom chingrum si perangkia mai phapon. Perangkia maiki phapon nang koke Karbi anglong alo UCC nilituma song pen ke mentoneta chedong tun thek pusi Karbi anglong autonomous council CEM Dr. Tuliram Munghang Ardeng pinpur alo pajodang pusi nang pachindu. Lapen di Phu Town kaparlo ahumtin Taylor along soarlo swaphan biponganji. Ateke ongdung soarlo atum toy keroi damahot pin so atum kipur mate measurement ke na hot chilang nu dak dopik. Lapen pinnang anatum complaint ke bang dopik lo. Lasopen pini di Phu municipal board chairman aphan panongsi pinpur alo pajodang. Memorandum ki piate pila bangke UCC Uniform Civil Code asoputhak sinitum daksong thomdo nilip sorlo song lapen serdihun senpiding nipali pyatha song lapen Karbi long women justice forum nitum song thom chingrum ben sila bangso UCC mate Uniform Civil Code bangke nitum Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma lapen laso through lang panongsi the Karbi long autonomous council CEM Dr. Tuliram Longhang pha nitum panongsi patoda padapor nitum bangso memorandum bangke pajir pando lasi ini ke itum la UCC mate Uniform Civil Code bangke tum 6 schedule area mate North East and Kankel bangso hormu bangke nanglut un edat nangji arondo boy pit sitame puthekhe nonadina lomak akai bangke kahino abostu mate chokon e abostu ta pachok det lason pena lasokosi tum non bangke akaphere dokok bangbe bu abostu ta bang ham biti lason rakhaksi laso Uniform Civil Code sami tuma 6 schedule area mate Karbi long bangke nanglut un edat nangji arondo kok kusame nang pelut un det pulote mula bangke itung nanglut chok phi mate labangso Uniform Civil Code bang implement ponda da phi banga lage tum chedam ta lebe la so posini tum bangke aprang ben se tum labangso bangke chesong nangi po puthak mathasi ni tum la song thom tum bangke labangso puthak memorandum pilo jate la so memorandum ki pen alang ni tum stame Assam along sami Assam sarkar tami mate Assam Chief Minister phan sami langso puthak bangke da ka opposed bang do o bolang ni tum papachini ponang po lapen labang so lo bangke deng ponang po posi ni tum hoi pan sami memorandum bidam lo tase Uniform Civil Code ke maduda chini ache non kai den ke thekang se lo adu ave guideline amukha anta daktok edolo itum labang so India along ri mate India country ke Bharat din along bangke la ini ke tum ke one nation mate so one religion do nangji la bangke tum un e la ke kadu weta chini athi tum ke akhai tin adhorom tin se tum mithang a culture mate a language mukha mate chorkri jo phejo kan chenglok ka prek sami tum mithang se la ke a phrang se la ke do la pini pe nabla la rong na po abosu kali la so posi iri tum sami la so alam the mate so Uniform Civil Code bangke tum ka do we sami
alam thinang lele ko sami la sobang ke tum chedano nangji mate la bangso abang ke kham khidun vek nangji pusi ni tum hoi pen sami la bang ke kado be Karbi Anglong arat pan sami mate ham phang song dan tum han sami political party tum jerai kom nangji lalo la sini tum da Karbi Anglong tum council la CM handame ni tum to da pa lo pipon lo kado be alam puthak sami chingki jethan ponsi la bang ke ine Karbi Anglong district nang lurun e pusi puhe boy fisita non alam aron ke aniom paprek pon men si paprek phak son do la si akachari ke nang sot la si frangsi si tum bang ke la hai bang chedanu nangji halalo la pen isia bang ke nitum da dipu town committee chairman phan alo panongsi la ke oko dipu town committee phan chot kali la bang ke east west all Karbi Anglong phan tani tum bang ke tuning ripon lo same dipu ban si cheng pon lo Tani pinya birota bangla ponsi kangtonik lo kadu kabeta me domethak me kurwang thu